lolo gwererete kanisa ya EAPC kare wondi ya mwembe no tarura kana kanini kara kundwa mbake gatiba kana kwadimura goso kanisa eno kigarukira maandamano na shirika baroma mathege na kanisa ya soko mirango na kuingwa mirongo na mirongo ya shirika ya kanisa eno ekiuga rwekana kiama gitura gitongorete kanisa eno gigutabarike buru no tongoryo ti mwega untu bakuga kiama eki kiathurana taka kuma nkathije ngoro mugaro na kiama kiria bendaga na njano rwajire akinya makinya nauga nataka ibo bagatura be kiama gia kanisa na titori ya shirika tuuga gutirio tutikobenda tio maito bano wikanisa eno unande mwankera thaitwe kaba kwenga ashirika bamwe kanisa ibo kwana nyabo leo aja kaba gotuingira kanisa tia batu gatutene nya kuthura antu bara betu tukwenda tubakambia nya kulinga kwa nya kanisani kumuthura kanisani mbi ni kiama bakwerire mwanka gitwira gusosora na gutaguta mbesa jabo tebwa museso na rionde ashirika boga mathabune baigiro methani garukaga ngono jia kamankura era batu nyanyasa baitu lejaira mbesa jetu twagamba tukerwa umara murango juju ambia twathite baugia nengirike bao ikurumwa irekire kiolo ikurumwa kibao jathira ikirumwa kwa gote mtu akomenya gikundi gane babu ndigete kumenya ompanka jathira ashirika iruka mbesa ciao bariuga ninde bakundirete kamona kuga bakuringa marifuko munja na kamite yae tongore kuma nkathije gore jigira museso ne baswira ngerekana ntatu eno aliwa kwa yogune bakuma district ya Mwembe akabete baba inagera kanisa eno ore bono ku na ikanisa kero eno na turenda kurotha maendeleo kwogu ministere netethia kanisa ya kare ende twauga pasta na kiama giake they must go tio tumane no tongoria bobo Mwembe no to ibotore mira ibo ofisandi tupu na regerera kola kwa munjo wa kanisa eno letejarita matunda eno ne nyume ya gutura neto kunja mbege gajia tuna tutamende atearia Kiripotara Geto FM kuma kanisani ya EAPC kare gicigo bunge kia Maharambe takwa kia Mathi Ntomero.